Hadin bakatanat transport jongka sarkar jela kala thumu ban penmi ya ka mobility aggregator am kabalong shibenta ban pensuk ye kinongnya akali hakakamai ka jongki kala penlong ye katanat lengba wa assistant commissioner banlum ye ka jingelang bat ki kunhun nongnya akali kamai badon hakajela ban ye kran phliu jumut halor kane kaman hakani ka jingelang lawan ban ye shimbenta da ka kunhun ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association ka senjuk kinongnya taxi sor bat khapsor ka Hinyotrap Tourist Taxi Association ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association, Shillong City Bus Syndicate Motpran Auto Rickshaw Owners and Driver Association, ka Jets 24/7 Taxi Aggregator, ka Northeast Ride Taxi Aggregator, ka MS Lai 1 Ika Taxi Aggregator bat kiway. Vice President ka senjuk kinongnya taxi sor bat khapsor uba shimlat lang renja habakran bat kilat pathai khubor uloong ba kisngau tenat palat baka sarkar kamut ban penmi ya ka apps naka benta ka jingsuk kinongnya akali henre hadu menta kim patla ban yakran AA namar bakampat sedang bat kadang day tang ka jingyakran ula benra pru ba ka jingdon ka apps rapido ban yaj bat kamai be anya ka jella kalong ka jingdu nong bat ukermen baka jing penmi ka sarkar ya kane ka apps kan long ka jing mentoy bat kila penpau baka sarkar kadai ban khot yakran ya ki local aggregator ula penpau ka jing kerman baka ne ka apps kan long ka babha bat ka banya bet shakmat klem dakut sitengpor ha ka ju ka por ula ong bahaswa baka sarkar kan bu yakador kadai ban yakhot yakran shwa bat ki khnang baka no kador kan bu da ka jing sungthu jingmut lang bat bakanam kta yaki batkumju lapan rap langru dauba Wandonbok Jerwa Presiden ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association. Mobile app ke piju ya penonton taman la pormo ke WhatsApp ke Instagram ke kini ba app ru kalong ke app Uber ni ola ke banailan ya pi kinongnya kali di bakamai taksi nada mau taksi ngebut bro likely dijai taksi kalau abang dekat local taxi tourist taxi lagi bike taxi berapa kita kira itu kita di nongkamai makin yo bantuan kami kena kat nak bentar kajing bah kajing penkiu ya ke kamai kajing jongpi kita ni ke design nak kalian ke transport department bat kita mungkin penrolau ya kini reshuah penrolau ya kini ni kuah penpelong ya kini consultative committee meeting mentaksi ya kaba ni IAP kini kalat kerensan makin yang berjingmut bat pensngo ya ki kijing atatin bat ada kino kijing atatin dan kijing bangshai semua ban pilih kini kelupung mentagasi mengilak menyohon pensyai pi I nak kalian kajungi Ibrom ya ke baka sarkar kabu bat kakot ini bat ke bastutanat kalong ba ni sutanat plat sarkar baka mut ban pemi uni up semua namta jingsuk jungi kinonya kali dangkat pai ba anu sinong unju tenre hadu mata ngimpat la banong i nemar balong kampat sedang ki kerang dei tagaji keren dei kalong ke bastutanat ada mengiwak ban keren bat nginget ba kajingbi trong new up sebagai sarkar ka penbi kan long ka jingmatoy bat kamtam ka bang ikwa kalong ba kamtam dikin di perlok pasnam tungi di lokal lagi gitu kementip miswa kadon karapido dan karapido ka ba yaj bi an ka ba kamai bi an pa ujala tungi kementak sarkar kala temu ban penbi no di up nikwa ba sarkar kan khot ekran dikin lokal lagi gitu ditungi ba ka jenglut tingset kebaki arsenam lai senam kila pendut miswa kadi benon kecil keren dak kecil jumut kan namal ramata pi sukri sendat ya ka baki la pendut kata kamdi kalti badai dan kalian ka jongi hikim di nongnya kali kamai de kalong nyepet kan lata kalong ka ba bhang ai kuling sarkar kamtam pi hi bun ki bak sarkar ka penmi bun ki sakut tang siteng leti mo ngila bedong de ngimla bedong haduk kan kan ya ni kermen hi kan nong ka ba pangimpat ya kata kajing mentoy nambau ni apps ngimpat lak baniro ngimla banong baga sarkar la lek babha ngsepe hadu kata ka kapor bakala panyai lada kadon sia kata kajing mentoy yangi bat ka bakawi ru kolong ba larak sarkar kala panyai unu apps tengi kwa ba suwa bakan bu ikador kadi ban khot ikren dengi kun kino yalam tu usian berker kenang ba kanu kador ka ba sarkar kan bu da kajing yestu jumut lang kabaga imnam yangi om kisim karai tam di nakata ngong ipi kalong ba habaka kepenlut por yangi hadu kan dingin yawan ban penlut por ban sengap iki
lada ka long kabom yo jing mata yang ite ngatrai nang di sikmat kan pendu masih mengi mana cimeta hakinu kinu program ka sarkar ka bu manta ka sngi mi wan hangni apo ka state central library tolong ba kadai ke jemput ng sarkar kuno bangin nya selok habide ba kata ka jingpen mi ke sarkar lima tu apps patmai man yo ya kata kalat man ya baha kamai ban baha kaji te ngi so kemen sikadaya ba naglang sarkar ba kalasim khia habide bat ke ya kini kumno ban kentiu ya kayo kokot yang ngi kita mruk kita jala tenre ngi sosi pat ban penpau hang phi kalong ba ka sarkar jongi kanang kendet thia man ta bros katus kisnam macam nang yo thia kan lengai te ngasngau lengo ba ka sarkar jongi kanang kendet thia man ta bat kumno pada brang kendet thia ka jongki bahkan ya le kompetitif nak bat kini ki apps ke belarem hak jela ke jongi hi jat bendri jongi wat bangi pranong nya kaliru ni la eu strategi apps ki ba layat kaleng geri India kata ke bangi tip pat ba hi ke de rapido te kham tame ki beri ki bawan nambar ng jela kidai ki ba sampang ba ki bangi ngi kendo nak pos ba kila don no pau apps ba maki ki ba hapo me kele aru trekam om ba utrekam tah ke jela juki kapensuk ya kiru kikum tahi kani ngi kentu menena sarkar ba la kuno kade ban khanglat no swa ye tiki apps kawan ba lada kamla ban khanglat ye tiki apps kawan ba kamdan jumut banbu ye kan IC hang ni hapo jela ka jumiru namar ba kanu no ka banta ka ba balai bangi ki try ri tramluk ni semjing ma ban ya kamai keji menta kalau lomba kompetitif ke jongiru kadang duna habokot hi musong no lada sim lawan new apps su kabak ningkong ka bandu nong kade ya ka sarkar jela ni namar ba hado ka manta ka revenue ka ba he na ki ba he utam ban penmi sa ka sarkar kade lembak transport til lada new apps utrekam babon hi kali simet kenya kumakolong hado manta kidan ki kebangi ngi la jui de lak jong ki kmat ki bawan wada ki kali bona sedu sabar jela wada ki badan apa ka jela ru sim ada ni tu apps ndan kam permit ndan kam ye ngila sik kamai bet habakut kadai bet ka jingyas thu jingmot ka jong unongnya barki nong book ya gitu ka kali lingbau tu apps menta nuksa pi phone pi yang lingbau tu apps tengah menta hapor bang register da ka komersial ndai hapor bang apply da private mentang laban ong ye pi ka kali jonga nang don apok na menta dengan wan sha no ye pi da kani ka kali ka number kata ta te maki pada tam makin po jakate ki ya ki hun dem de kata te kata ki berkhot kolong ba komno ka sarkar bakan khanglat bakan pengor yang ni ki berkhot kadai banda kamde ban le kerki kum kandang sukundit thia menang menta la hadian da kisnam kiwe ki private apps ki layat te nga tentu ka sarkar bakan study swa kamde ban le mardor menta no bat kumjuru kolong ba ngakarpat itu ki taksi aggregator bala itu lembagaan tiba penyat itu two wheelers ba lakuno ngi kwa ba kejingi trekam rengkat ba ngi ka session kumba kejulong hi naki mentah hakini ki sngi ba ngi yat kolong ba kajengai ba kata kar kumya dekam kejongi barki te menta makiru lada ka sarkar ka penmi ya kani ka apps te kata ka apps ba penmi na kalian ki aggregator kalong collapse no namar habakot hi ngi be ya kata ka yo kokot ka kanu ka apps ka ba kham biang ka kamai ka ji ngi be sata